Tariki ya ruarera kwentuko ya Jumatatu mwaka muthiru gavana Mutumanto Ethinge na nywire mumana kwa gavana wa Bana wa kaunti ya Meru nyuma ya mbunge ya kaunti Uchinda ya mbara kwebelwa bisi wa Kawira Mwangaza mwaka yomwe siasa ichialukite achore batuika nduna nthu batuika achore aruari tukuthuranirite ngono mwanya chioriti ngwe na maoni ya Kariba Meru bakiarireria rukendo mwaka yomwe yoyo tongeria gavana Mutumanto Ethinge ni buriku ombanite na inaremeri bonene na ingete mawira nejara aikire akenya akenywa muma agatuika gavana wa mbere kwithira akithurwa guchoko bisine kaunti ya Meru twenda kwithira tugie kwa machoke ya kunainya machoke yege bioria bito kuria tuko yerwari oriuatia iguru riotongeria gavana Mutuma kwa mwaka yomwe oyora aithirite ario bisine rikana kwithirwo kiaraniria batu kulukira namba yetu SMS niyo 23578 na twatiri tukuthoma gichoke yaku na maoni yaku oburayo tukinyila methene tuyande turikana namba yetu ya SMS itina mariburu akuno withire witwandikira gichoke yaku na twatiri tukwithira atwikithoma owa yeja muyajira tukuthuranirite utukubwerwari Yara tukuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Siasa kuwata monki kiendionga ya DP kende kentere chia bore kende kiko ya mirandi ya thirikari nene ntere chia bore irio thoko ya Timao Lentoreo kinyethia gavana Mutumako atie muthitanga no muthokeria rietwa Thirikari ya Mutumo tariria ombani bwayo ndene ya mwaka yomwe Kariba Gembe bakirita maoni nkuranio konia wathani burabu eku Ketheka mutegerio Weru TV onimbeto awini wa Kinyeru na ngujokire nkatho chia mwanya no tubakona kanyaga kwatanira batwe kendeto chietu chio tukobwerwari amonanilie wetu amathithio tukobwerwari Purity Richard tukiambiriria ni ati siasa chetu tamu ichionekete kuwata monki kedionga ya kidekentere chebore muninio wa rais akionekana kuringira ndebe thirikari ya Rais William Ruto kwa wakanya kangi gotongeria akiwa rutere rureani rutena mubango jomwe yajura yombekia kuguna akenya kedekea kuthia tene na atongeria bangi bakumo wa kaunti ya Meru ario gavana Mutumanto Ethinge abonge mugambire ndekire kirema ngushine John Paul Mwirigi na Karambo Kailemia akimutegi na ithirete agikinya mechemanione na ututhuranira riboti. Munini wa rais Kithure Kindiki nethiritwa kiriunga Meru ntuko kathumba na nara ntuko yomuthe kinyete ntere chia bure akiariria mwingi Kindiki nugite murengo wa mpinzani utibainainia burubo kithurano kiyete no bo bagakarira gite kia wathani kaire. Wale ndugu zangu wengine wanatuambia tusipatie Ruto second term, tupatie mtu mwingine ambaye atafanya 10 years sisi tukingojea. Mimi nawauliza hivi, niulize nisiulize, kati ya kungojea mwaka 5 na miaka 10 si afadhali miaka 5 kidogo ama namna gani jameni? Hata wanatuambia tungojee 10 years. Si iko karibu hii. Si iko karibu. Si mnajua rais amebakisha term moja hapo mbele. Alafu those brothers of mine waambiwe sisi kama wananchi wa area hii tumepiga hesabu na tumeona wacha tungojee miaka ingine badala ya kuambiwa tungojee mwaka ingine 10.
akiaria ngavana wa Meru Mutumanto Ithingia na urago kinyithagia mwanko mwari ngavana omuthe na ugite kagita ka wathani buthiru munini wa rais na ari na kagita ka mugakurionga Meru nontu bwa mpatho chegesi asira chiari ku inde thaino na kumba gukinya Meru kagita wa kagita nontu kwina thiri thaino. Before tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka uliopita aungesimama Meru, ilikuwa ni mahali pa vita, ilikuwa ni mahali pa kilio, ilikuwa ni mahali pa aibu. Lakini sasa, Your Excellency, you can come to your home county, you can visit your home county confidently, ukijua ya kwamba kuna heshima, viongozi wako pamoja. Ewa Mnyoro, bye bye bye. Bye bye bye. Nyuma ya Gachagua kuga mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri na usikanite na giko kya muthakora kwirire Ntirimiti Jumapili nthirukire ndiongia DCP endere Ndikiri na reganite na ndeto no buru akiugarua muno wo maboka amenyeka. Amerudi base. Mimi tatembea na miguu hapa na wananijua. I will deal with you my friends. I will deal with you. Sasa my friend, wacha nikwambie. Ngojeni next week. Askari wanafanya kazi. The truth will come out. The truth will come out. The truth will come out. We have settled down to the carpet watatu. Ngoja my friend, mtawaona tuwataweka fingu watabara. Sasa wanafikiri serikali ya William Samoei Ruto ni sembe. Ndio watajua. Huyo kijana wameua hapo Ntirimiti, watajua. Nilisema ni nyamaze, lakini kuanzia saa hii niko base. Kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Tugitana mbere ni ati thoko ya Timau ni rigiritwe kwithire kigunika na milioni 56 kimbilioni 3 cia thirikari nene iri bangiri kwagirithia mathoko 18 kaunti-ini ya Meru. Akithuya murandi jo munini wa rais awite thoko ya titheria bunene ye kwambararia biashara nterio akiwa thirikari ya Ruto ya chiatira ukinyanilia mawirani jajo kia Meru yario wagirithwa bwa mathoko na inya barabara Kathumba. Ini kuthuranirite riboti. Ate wanatuambia tugoje 10 years. Si iko karibu hii. Si iko karibu. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kinyete kaunti-ini ya Meru gicigone bunge kia Bore kururia mirandi ya weti na mbere. Profesa na kinyete thoko ya Timau ira yatumira milioni 56 iri imwe ya thoko inene iri wako kaunti-ini ya Meru thirikari nene. Ariuwa thoko ya titheria nene ya biashara nini kumba wetithia mbere biashara cio bati kunyamarika ithina yario wakana ntakaga itakambura. Na rombete akari kuringira rais kura rengi ukinyanilia mirandi enge ya weti na mbere. 2027 ndio next year. Ndio kura ya mwisho ya William Ruto kupigiwa kura kama rais. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo amebakisha miaka 5 aende retire. Si ni kweli? Si ni kweli? Ni kweli si kweli? Akipigiwa next year atakuwa na miaka 5 kwenda wapi? Kwenda nyumbani. Wale ndugu zangu wengine wanatuambia tusipatie Ruto second term, tupatie mtu mwingine ambaye atafanya 10 years. Sisi tukingojea. Mimi nawauliza hivi. Niulize nisiulize. Kati ya kungojea mwaka 5 na miaka 10, si afadhali miaka 5 kidogo? Kuloki Kindiki na kinyete kumureka weti na mbere bobwethu wa barabara ya Mumero weta Kithithina 100 weta Timau ngosishi weta Ngarene hati atekaingira chiatumira milioni 1.7 cha kilomita 45. Tukirudi hapa kuuliza kura ya 2027 next year tukiwa na rais, nyinyi mtaniuliza maswali. Mtaniuliza wewe fireman, tuambie, tuhesabie ni barabara gani, ni maji gani, ni stadium gani, ni soko. Your Excellency, town hii ilikuwa chafu na tukatafuta barabara ikawekwa. I want to thank you leo kwa sababu umesema kilomita ingine 5 ya kusafisha hii town yetu.
Rekia kuthia tene na atongeria bangi bakuma kaunti ya Meru, ario gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia, mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi, MCA Bantere yate kabange baba ingi. Tukiwa pamoja na viongozi hawa, tumekuja tukakuitiza wewe pamoja na His Excellency President wetu William Samoei Ruto ya kwamba Meru iwe city. Mkatuambia obo wa Meru. Leo hii mimi nina furaha nyingi sana kwako wewe kufika hapa Meru ukiwa unaleta maendeleo na pia kukagua maendeleo. Watu waliweza kutuambia vile ambavyo Rais William Ruto ni muongo. Leo hii tumetoka pale kuona affordable housing ambazo rais aliweza kuzianzisha hapa wakiwa na ngwataniro ya theteri bakioto mbunge na siasa baungiane na siasa ruari bendete kumenya njere ya thirikari kimantu yege mpithukiro ya maitha miankene ya Meru. Ibolotete ya bunge ba Meru ni kuina rwimbo rwa tutamore ari thibetite na mbere na kunyamarwa na kwithira bechunwa ndithia cio hirombareo ni thirikari kure asara antu bara bonde bonekete kwithira bakiringika bonene muthuri muri okigatumenyithia cio na njira ikinyanirite. Kundi kimana gichumirite nandi kegiaro rikioto na mena siasa ikiombete korotera tongirete na kaunti Meru bakiwebombete gukira kwa kagita kakaraja kagita karia antu bakwitha bekwa mandurege maitha na nyandethie cio kwithoigita arume betu bai na arambunge bakarakia tumengira twenyuma arume basamburu anabo bai tutauta na pandikti cio atutakubali kitu kama hiyo no mwanka toiro ne atongerie bara twathurire beta kumama mbunge kana twathurire beta chwa mbecha ndene mbunge bakeo ma contract ndenda kubya na adwa iba mo president nyingi oila pamoja ngela baita milioni kana mwe baita milioni maato onto bena jio beke security kembura jo Meru keda batudi dio onto beto wangu na kubura na adwa keda batudi dio 2027 mapema lemwe bala baina no musie kwa nyumbani tiba mama beto aciari beto beta kurima andu anda batomba kwitha baiketha no ntukwira maitha kutena okaria imbi ina atongeria beto bari iyo kiore tukuria ntukweru ari atongeria bato thurere ina bari bokalwelia na thori bwathigereria ntukale ndore arasia aure mporo na mutungo otigania ibo ba changira mbesira nyingi ya impeachment ya kawira lakini okalwelia ru ari ko kuinge yuamba to kwanto bo bele no ndo batio changa benga baba no ndo batio changa be na manau kwende operation no bakiwa kila kionekene nandi na atongire bakiria mando bibiama na kuthurana jairi indi bakorwa mathina jaria Ameru bakutha bakigurukira batwe itokaretie tu tamu itare nene na itwethereta twemekabira no ndo ba mwana wetu kindikia lakini tukabira tukunoa na tukua Ameru tutekira renge tutietera manto ya endeleo kareka tukira tuwetera tukunoa tono tethio tutikuona lakini antu ba twina kindeke turua twina kindeke nabo barabarua ba ina president batwe tukathithia atia na tutomba kindeke atomba kuthungutha president tukora wa ategete welia nara Rift Valley ragendeke ore CS wa interior kawo kariba ndene no abuetheri operation na omba guthirwo kingamba bo bonthe nau ana we turi na wanu turawe mwana wa Meru no ntutugwa no giona tha inyiro wenda to the president no na utumu ko thirikari mo kurokirira ketha kathuri no kurira in fact woni na indira bombete ini ndonga mete senator Meru na ndi interim ito kadana I'm the interim senator wetu mugwa ne da wetu tam 2027 yetu mwani na kila bakona nandi ni thirikari ithwekira antu bara bonde batete turo kinyama bakitha bakirwa ndithe ciao atukwa na arua president antegeta kigakwa tatantu betu bara bolagiri maithire ja ngombe jao cheiwa baumia they should be compensated tuwadana na si tafadhali tuwadana si tafadhali tunasema ni lazima otherwise Muthuri Murioki World TV Mutiro Kangangi. Nyuma ya ntuko mwanja ira gavana Mutuma arai kuromborekeri kuthirane ndile nturi na kinyethetie yamba koti kimaratasi ya mawakili yaraturikete kuona linturi ariromba koti kurieria gavana Mutuma wekira linturi kanywene kawe na nkuloki kurita yerekeria ati mbeto irachiaritirwe Ntwethingia chiegega mbari itegete na mbere no tambua kanenya kunyagwa nkuloki kimwingi kale Mutembei no tubanganiretie ribotie.
Honorable Franklin Mithika Lentore uria ni mubangania wa kiama kia DCP ntuko ya Narua gukurukira wakili Elias Mutuma ni athitangite ngavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia ni untu wa miaria we mucemania wa gisiasa tariki 8 thokoni ya Makutano kaunti ya Meru. Mithika Lentore no ethacia Magunas. Mithika Lentore no etheria Magunas. Kuringana na baruga ya igoti ria High Court Meru miario iu ya ngavana Mutuma ni akumwagira gitio na gwakari etwa ria Mithika Ntaka uria withiritwe ari waziri senator na inyamu gwatiri wa kiewa kiankathi iguru kia National Honor of the Elder of the Golden Heart. Amwe na Mithika kumwa ngavana Mutuma kagitana kanya ga kuromborekeri kugeo kinya thainyanya ruyu Mutuma tutena apology yau. Tomorrow by 4 p.m. you receive barua ya wakili bako kwa 7 days notice. Kwa unutembi bworangu kwira. Gavana Mutuma kiri mucemania ungi wa muingi tauni ya Lare ni agwatire miario taiu na riu Mithika ni athiete igoti kenda Gavana Mutuma arigirwa gwitana mbere na miario taiu na riu kiri ntuko mugwanja jijite Gavana Mutuma ni akwendeka kumuria kiria kibaterie ni untu wa kumuthukiria rietwa. Kale Mutembei, Weru TV. Ni faya, ni noma. Iboya Kale Mutembei na iboya Mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu atonekanya kunogokani ni ndu twachokera ni mulwamiri wa ritingwe obisine bwa gavana Ndagitari Julius Bijiwe huratariritie maumbani ya gavana Mutuma Ntwethingia mwaka yumwe juraithirite ari obisine nyuma kaita ati kuraya ugeta kuraya. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Inori taganya ya ontuko. Gogo kunike mwiri, gogo chancha murotu urone, na kinyago kuthongo mire rojo waku. Lisha Milk ni rionka iria rininya, iria riri theru, rigupongia inya, na ririthondekirwo oaja tumiro. Kuma miundene yetu minoru ya Meru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk ni rionka iria rininya, na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega arageje 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane ba mweri jwe thato ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences.
keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok na nana na lelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila bandu vantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Karura mwonekano jware uri kuthongomia nkuruki. Aja Victory Furniture tukureterete into mwanya mwanya bya kuthongomia ome yaku. Bithithe tugitara mura bitiomba kuthukwe ni mbura kana riuga. Tutiorere kyo ni obisi yaku. Turi na ite na metha cia kinandi gutigira nugwitira ngugi antu kuri na mwanya amwe na gukushiria metho. Kuma ome monga gutonya obisi ndene. Victory Furniture turi aja nuntu bwaku. Aria bantu ja kubwira ntiri no wigwatire into byetu na maguri ja kwambiria 15 aki. Tuliongera na aja Greenwood City Mall Meru kana tuliongera dimo kurokera 0748 578 516. Victory Furniture, where style meets comfort. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724 114 444 kana uriongera rwanyirwa turwarure akwe nawe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
nurturing the world, one bite at a time. Yay! Gakwato geni orengi na nkatho chia mwanya no ntuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto chietu rikana kiuria gietu gia ntukweru ari twikuria uri watia iguru ria utongere bwa gavana Mutuma bwa mwaka yumwe uri watia iguru ria utongere bwa gavana Mutuma bwa mwaka yumwe yuraithirite ario bisine akwena imwe chia ntumbirira chiomba kwithira chietu kinyila metheneto ya ndeto kana maoni yakuwe mutegeri kwa woku wa AMB KM are we doing well. Meru is now peaceful, focused on development. 10 Primas Mwenda akaua 8/10 woku wa akosawa but will be distracted by those who need to take over from him. Oni Joseph Kidhenji. Robert Mwirigi Ariwa, he has been able to unite the Meru leaders as compared to former Angafana. Ni hiyo tu akiwa kuwa he will be re-elected. Kiungo kuwa he as he did transformed Meru County. Itana mbere na kwaraniria batwe okulokira namba yetu SMS 23578 na mberete na maritwere machoki yaku kana maoni yaku yarokona yara gavana aithirite akibwithia gaitaka uethirite ario bisine mwaka yumwe nende ayura ukinyethia ntuko yerwa nato atirito kwithoma machoki yaku kana maoni yaku oburayo tokinyila metheneto ya ndeto. Tugeta na mbere na ndeto chietu ni ati mulwamiri wa Ritingo bisine bwa gavana Dagitari Julius Bijiwe na atariritie ombani bwa gavana Mutuma kwa mwaka yumwe yuraithirite ari muthio ne yotongeria bwa Meru awete gavana unonete kuritaniria ngwebu poya na atongeria bangi na nyathirikari nene bakiwa rerari irire yari ya ukiria wetina mbere kaunti ya Meru no akiaria sisi Monica Kathono na atariritie kumana kiwongile kubogoti burabethirite bakiuthurana kia kaunti eu muthuri Murioki atumenyethie chio na arwa ni tariki 17 mweri jwa 3 mwaka yumwe nyume gavana Mutuma ntoithinkia akwa sworn in as the governor wa Meru na nombete wa achievement ya maingi sana mbere matwambirite na ukiri bure ndene ya Meru kana peace ile ndene ya Meru no ntikwale kuya changamoto sana. Utune mutongeria wandikwa kiobisi ngavana na Dr. Julius Bijiwe urombeta gitariria miradi mwanya ira yonekene nyuma gavana Mutuma akutikio obisi mwaka juma muthiru mbere akigota mantu jeke kithomo gite for the first time in the whole country Kenya ikwethete kwina scheme of service ya alimu ba ECD kana nursery schools ya mbere ndene ya Kenya ya alimu baba. At the same time kiri sector ya education ndombeta gwaka classes da iji kwina classes 45 iri ngabana atiromba gwita nyagwita kurugora across the county of Meru. Kiri vocation training centers tubanenkeri orende around 30 million shillings iri achitekera ita capitation ya kunenkera litongiri 15 yo mwaka ile sita ikwarungamira mathoma jo in the vocational training center bojaire etho agitekera isibitari nene N5 no garuku bore kwethikithirwa once the two wants ikolekia then tukomba kwithira tugitiria bed capacity there are 300 itie to 1000 bed capacity. At the same time sibitari na monka na arua St. John's bara kurethara kwina thina na St. John's kana daktari ba kuthinja 24 St. John's ere na HDU itandabira tore 10 and we get 19 beds. ICU ira toragia itanda bitano and we get biekenda that is +4 iji cheta kwa theater cia kuthiri operations ira ithandatu na ndi +4 iketha ire 10 in Meru Teaching and Referral Hospital. Oncology doctors tutarare for the last 2 years bara ba resign manto ya kuuma muno lakini monga thaitu na 2 oncology doctors na 20 oncology nurses bagutethiri manto ya yithi na age ya cancer. Ontoro bugatimbaru ne minister kigina no Monica Kathono akeria mbango ra benyo bagukira sibitari ingi nene county ya Meru ya bura budget yetu
big amount ya budget yetu ya itite kiri sibitari abuno bunga bana ISO focus kiri sibitari thai na mubango ya kwa upgrade sibitari cietu cia level 4 no tugeta maukuna ya national sibitari cia level 4 ira ci recognize ni that wake lakini thai na kwenda every sub county yethira ye na level 4 mbonde kwamwe mbathaba kujira ati kaunti ya Meru nyombete kuongera kinyambesha ili kuthurania kituminya witi na mbere bukathaba kionekana nkuruki ngavana na araero inyakie wa Meru no tuwa collection kumirita ile rare mbese irare kwa baribari cieto kuri wana cashless kana na mitandao kuma gesi vitali cieto cionde across the county na revenue board kuthurana ya mbesa na mutandao timanto ya cash but currently revenue yetu tukiararia up to mweri wa ele revenue yetu ni kinyete it is over 800 na itukumenya by the time tukinya the kuinga mwaka tukethe aturi over $1 billion tukethe aturi nara 1.5 billion Muthuri Murioki Waro TV Muthuri Kangangi Kimamura ya kunywetho muma kwa ngavana Mutuma atongeria Bamiru bonthe iboneka kwaria na mugambo yomwe no tiwe orengimenya mwaka yomwe nyumene ngavana Mutuma na mithikali nturi ba Karaja Rwina Mauta mwanka inyokinya autitikana kotine siasa cia Meru ichionekete kwithirikia lukabu nene bamwe bachore bagitwika nthu na nthu bawombere na bobakia lukana kwa chore mutugikare na kuthoya siasa cia Meru mwaka yomwe nyuma yo garuruku obwa utongeria mwaka jumwe juthiri kumanga bana wa Meru Mutuma ntwithingiare kunywa muma nyuma ya kawira mwangaza kweberwo obisine wirigiro babainge ba Meru bwari siasa chegene giteke wikora na chethirige kireria indi mwankira thaiji ni mugaru ni untontu kwira kano kachethite na mbere kugwata mwanki na wambere kwithira gichambiria no kawira mwangaza uraugaga no Kamutuma ntwithingia mukunyanira jukia gite kiawe na murango jwa nyuma na akiwa ni wenga bana ura waringirwe kura adachetagia gatigo chetanga bana siasa ne cha mwaka jwa 2027 wonanga bana ongia thuro na kura na kinyakiuga wake thirare rwirone rukaire na thaiji arugurite kiama kiawe ke UMP kire akarungama nakyo na kama wewe ni mwanaume sana tukutane kwa debe na kiugete agakaroroka kagachwa kiawe na bwawe ungene Peter Munyora waringa bana Meru na watakireria ethirage ketha Mutuma kimwira no kagwatirite giti kiu na we mwene siasa ne twitite agakijira mono akimeneria ntwithinkia kiuga tiwo kwathana Meru no kakwithira kigatithua ndo chenje Meru eruma atakene kareri thai Meru ni kuami utekone kuami si ndio? Mimi nataka kuja sasa nifanye hiyo kazi. Mtanipea hiyo nafasi? Gabana ntwithingiari kuna no gaguchukumirwa konene kinya wararuguka mauri na gutumiria kakwina mbi ethira kiuga kabarume ni kabarume na kinya we kwithira kiuga kethira rinde bene atirimane na nchambeu ire thagira kiuga baugaga batio Meru itithire kiathwa in fact barua kango atirite gite ene Meru be yakugiyukia nthi anto bembe ba uwa ugeukia nthi la lene so bori wa Mutuma no akure 2027 na Meru igakia na nchamba ira nkoro imami na wikio thiketho na cia Meru guteukia mubangania munene wa kiama kia DCP mithikari nturi bari gutirimana ngabana ntwithingia mwira ni untu bumite mirige na igembe bobairi ni bakare nthi bachuentaira bono urakura chao chikethira chiri kabune kimwe chithikeje kwinyanga indi Mutuma ararega wathibou na kugo mtu nete murengo ne joe bakabane ndebene ari murengo ne muregana thirikari na wento ithingia kire thirikari na maguru jojaire toke akwa mwaka twete toshinda na my brother utogona tukathukia nyamo icio nthe ikathuka na itethuka CS lentore na we one time Mutuma ntwathikia we two time
nitumanire ndebe tariki 9 mweri wa 8 2020 na ndiri nturi nyuma ya kagita gaka yerethira gitumire kinya wakethira rinde bene akirujera gite kiu kiongabana na kiama kia DCP. Mimi ombi lenu la kuomba kiti cha ugavana wa Meru, mimi nimesema nikokubali, niko tayari kuungana nanyi kuwatumikia na kukomboa Meru yetu. Na ndendu kuinga ikurukite siasa cha Meru ni chukara toka igochencha mwerekera nyuma ya rentore kwethira kiumbura no kabatumire kigenega chiringi milioni 100 kienda bakethira bakeberia kawira mwangazo obisine na kinya nyuma ya kagita gaka yandamene na tongeria regani na thirikari ruamono barethira bakeriungira kawira mwangaza kwa wenja na mwena bowero nerentura regekanu akiuga sore kiri mwangaza na akiuga re tayari baritaniria na wengo ge. My good sister Kawira, tutasonga, tutafanya kazi na he, lazima tuokoe ni ntuko inka yake ikorokete aramethekare ntore na mutumanto ithingia bethirite bakionania bo baire gucokaniria migambo mono mutuma kemeneria rentore akiuga niwe waithirie Magunas kagitene kamandamano janjenzi na nande migambo eje nethirite giokia murutira na yethire gechukuma nto ithingia cheke ala rentore thirite akijokia njara ya watho na siasa necha wethagira kera mutumantu kuchaweni ntareja kwithira karite gite kiu mutuma ende asiende mbonoko ende asiende metheka lentore no ethacia Magunas metheka lentore no etheria Magunas ke ripotrande to shewero reakwa rietwa ni mutuge kare Oreru aririo ngavana mutumantu ethingia kuthiria mwaka echunkwetene akaribonekete kurita maoni nkurani bamwe bakiwa mirandira mutuma ithirite akirumiranira akiathanire kuma kithirikari ire kulukite bari wa kwina thini nyingi ire wetio tegerwa na rithure thaga hamwe na bo bangi na bo ibonekete kwithira bakiwirirwa utongere bo mutuma Dennis Mugendi na araniriti na bono tutumira riboti. Reverend Isaac Mutumantu ithinkia arikiti mwanka jwa mbere ta gavana wa Meru nyuma ya kunenkirwo wathani kumani na kweberwo gitini kwa gavana Kawira Mwangaza guku igiembe kuri kuria aumite akari bari na maoni mwanya mwanya bamwe bakiugaga kuri nabu athithitie na bangi utebu igwetera matu ya taura mutumano mbue na athithitie mantu yele athatu na aciumiti muno baturutererwa health care kana ugima bwa mwiri sibitari eto Nyambene itwirete na Mill Ward kuma yakirwe itara kalweo lakini mwanka thai Mill Ward ya kumama ni antu barume sibitari Nyambene mawa nirikitie kuyura na karuguru in the next 2 weeks ya mutwate ya rume kinyayo nirikitie nitito iraku kuyura ibasumiti sana otherwise ngweni nyingi kuendelea kuretera Meru thiri na boyele kuwatanira na atongeria bangi nikenda batethia Meru imbubete utembelea various dispensary ikiwemo Kithetua Akarama na Kathima na utene romba weta wasirawa mbere ureta kwatuka nyendrawa ka kutumwa kura bonete ngwi muyili example kenje market ni kuna caprons na runzira chonde Chau jalija bamwe na boba bangi bariwa witi na mbere bure mutuma wikumirie na kuinania nabu imirandi ya gavana bau kabere na bateri ya ng'ang'ane ngugi ciawe cionekane kugatwika itandegwa kwithekera thiri na gukimenyekana gatio iciere njau mwaka uyu mwe gavana mutuma ndere itarta ngui lakini utengo yaritite tonto yakwa wetu ngekoro ciina thina sana kwina maternity yongo turegite akarugura maternity ira inyani irere biciarara kuo na kwina iruri yongo rambiririrwe ni mama Kawira na iruri ire kwinja musingi tonde ni arejera na kwikira maiga kosi igiri kwa hivyo iruri atiganure kariura tubitumura narite ngugi nareke na bitina
ya kuya kuruitha yantu kwina barabara ingi ndirona yenjwe kuma Nkinja wita gika kabarabara kauna ko nyangari nyabikibiki ciongo gusikuru na kwithina kuyo mbugere kuritwa imo ile derani umona ngo itera ile buruno tu sieri twangu gi imbe sana kuyo ni mwe gari tangu gi ira etirie ngapana kala na kwenda kutia ungiringi kana kala tio na shokeri mwene gitikira urari nakyo no ntuburu tafadhali utengu itu kuona gitabu wega mutumo aumete Igembe South na Igembe South ni ora ina Mawanjenero Hospital mutebu mutumo tona akebe kinyabiri ayi kumerika inde wajibe geleta biri mantera yendele dara Mawanjenero ya Kawira wakiru yano tu oraru yano no ora tete ngwira mira yetu yongwa na batu kudro ngang'anite to amona nuntu imwembe ora umite nara mira yumite tukona kuri unto abwite tibwa mira buongo na buo tebu tukuona mira yongo turiro angae kururirwa mbunda anga mira thoko ikuoneka bando no gatukuendelea kwina mandi so batu toigairi tukiwa tukure kundi lakini kundi kia tutegerete buru tauni enunki ituginyeka na tuina ngavana na isemeje kwa bandu mutanocio yethe mware wo musio lakini munungerera tauni ekunungana no tuina ngavana area we tukana mwembe o muiro ingina tangwi kumeo garirete kaika Dennis Mugendi, Wero TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Ibo ya Dennis Mugendi na ibo ya Mutegeri ni kumane na riboti wikionto ntuko yerwa reto kuriate oriwate ayigururi otongere bwangavana mutumabo mwaka yomwe oriwate ayigururi otongere bwangavana mutumanto edingia bwa mwaka yomwe yurethirete ario bisine tanambere na kwaraniria batwe mitandaone yetu yokinyanilia Facebook na YouTube Wero TV na kinyokulokira namba yetu SMS tena marei 23578 na ngatire nkuthoma machioke yaku kana maoni yaku yarao kwithira ugitutumira atute na mbere na riboti ingi na ranyuma ya miario yegoro ya Gachagua akionekana kuthombia Rais Ruto bonene kimathiko ntere kia kithunguri ruari Rais Ruto nonekete uchokia mukutuko araetete Gachagua ya muntu muthoku mwichiendi na inyamu kabila na itheterete kumane na miario ya Gachagua tena kubanga kuyokia Kenya chibitari ya Nairobi Hospital ya Bratuta riri mwandiki wetu Andito Nelly Kithinji. Wale watu, those brainless opposition, they are just scavengers. Scavenging on any headline. Oh, sijui nini Nairobi Hospital nauzwa, sijui nani anataka kununua, wacheni ujinga. Ni macokio ja Rais William Ruto Rigathi Gachagua nyuma yawe kurita miario na kugari na mibango ya kuia cibitari ya Nairobi Hospital ntuko ya igoro. Amekasirika, haongei hata kama rais, kwa sababu jana tumemtoa nyama kwa meno. Alikuwa amepanga kuiba Nairobi Hospital, tukamuanika, hiyo imepotea. Neka gitene kare Rais William Ruto agukari Rutero kaunti ya Bungoma kurugoria mirandi mwanya ya weti na mbere akioria Rutero regani ni batigani na mantu ja Nairobi Hospital ni kwithiro bati kumenya ni mbiongo igweta na mbere. Sasa mnaenda kukimbia maneno ya Nairobi Hospital hata hamjui nini inaendelea. Sikizeni madaktari wa Nairobi Hospital watawaeleza, wacheni upuzi. Akijokia na kanya kutheria rietwa riawe na kuga ni utethia romberwe ni utongeria boshibitare je na agashiritanĩria gukandana na imara maribiria bikwenda kumithiria. As patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. They will be taken to court. They will be charged. And Nairobi Hospital is going to serve the people of Kenya. Nkoroki akiboria gushwa ontobonge bokwareria. I want to tell the brainless opposition
the brainless opposition. Find something else to do. Wachana na Nairobi Hospital. Kabubu Botingani bakiona ni gushikura na kimionekano ya kimwere. Utalala ukifika Sugoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda? Mpaka masikio inafanya nini? Na bado. Kwanza mimi nauliza wengine waende gym. Kwanza wacheni kula chakula mingi. Tumbo karibu inapasuka. Kichwa karibu inapasuka. Munalala kwa mkutano mchana. Hata hewa munaharibu. Kwendeni kabisa. Kanyene Kawero TV. Mbeta Nele Wakethenji. Mount Elgon hoye. Kathocio mwanya muno kiewe Neli kiewe mutegeri na kiebonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chietu cheweru themwe na nusu nkurikania ndeto na njire kinyanirite wona chiringa boe ya 3:30 nbeto